Мы пачнём наш канцэрт малітвай за Беларусь. Калі ласка, запрашаю на сцэну айца Вячеслава Кучука. І вам слово, отец Вячеслав. Хтосьці з тут присутних православні, хтосьці католіки, хтосьці може не, скажем так, виконує релігійні практики постоянно, але тим не менее Бог над усіми. Сьогодні ми відзначаємо велике свято Троїці, одно з головних християнських православних святов, сошествие Святого Духа, ці, як в народній білоруській традиції Зеленець називається, то дозвольте мені прочитати молитву за белорусский народ и добрословить очинение этого сходу. В имя Отца и Сына Духа Святого. Аминь. Владару неба и земли, предвечный Боже, ласка Твоя до небеса, правда Твоя над облаки, Ты весь свет створил, и Духом Твоим Святым еще прославляешь, оживляешь и мацуешь. А людский род так полюбил, что Сына Своего Одинородного на землю послал, как все, что верою Его стали детьми Твоими, удельниками Твоего небесного владарства. Мы, дети белорусского народу, старались выполнять Твою волю и заповеды Твои. У щирой покоры просим Тебе, выбачь нам провины наши, свядомые и несвядомые, стережи нас от всяких спокусов, пошли нам едность, згоду и поразумение, умацуй Духом Твоим Святым, знявольных братов и сестров наших, праці обтяжарених, тим, що зараз у турмах на Крестина політв'язні покутують, доброславне наше святарство і доброславу працю селянства, працівників, наставників, письменників, науковців, каб народ наш мог разумно і добро жить, і Тебе, Отца Небесного, увесь час славить, освятли наш розум святлом Твоего добровестя, каб мы, як анёлы небесные, завсёды были с Тобою, пошли белорусскому народу, слугу своих, якія по Божьим життям и дейностью вели б наш народ до лепшей доли. Пошли нам, Господи, дар Святого Духа, как мы стали народом святым, и посланство Твое выконали. И Тебе, предвечному владару и Богу нашему, у Святой Троице одиному, верность, подяку, любость и славу отдавали. Богу Отцу, Богу Сыну и Духу Святому, теперь на весь час и веки вечные. Аминь. І ви ведаеце, што ў Отаве жыве старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Яна сёння збіралася прыехаць, але, на жаль, не змагла па стане здароўя. Але яна даслала віншаванне новай суполцы. Я маю гонар зараз зачытаць яе прывітанне. Ад Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Гацяно, 4 чэрвеня 2023 года. Дорогие сородичи, монреальцы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас з афіцыйным адраджэннем беларускага аб'яднання ў Монреале. Вельмі цешуся, што беларусам Монреалю, з'яднаўшыся, будзе лягчэй сведчыць пра Беларусь і памагаць нашаму народу дабіцца лепшай будучыні. Прыехаўшы в Атаву ў 1969 годзе, наша сям'я часта адведвала суродзічаў у Монреале. Тады яшчэ было шмат беларусаў старэйшай эміграцыі ў Квебеку. Хочу адзначыць менавіта памяць нястомнага гаспадара Анатоля Хрыноўскага, які не прапусціў ніводнай нагоды, каб не сабраць землякоў і не адзначыць разам нашы нацыянальныя святы. Сёння хочу пажадаць вам усім плёнаў працы і шчаслівага жыцця ў Квебеку. Будзьма разам у надзеі, што калісь пабачым нашу бацькаўшчыну вольнай і заможнай. Жыве Беларусь! І гэта яшчэ не ўсё. Спадарыня Івонка перадала вось такі артефакт. Гэта білет, аб'ява пра канцэрт з 1980 году. І тут вось на адваротным баку надрукавана на беларускай, англійскай і французскай мове. Я зачитаю і я передам спачатку Александру. Згуртаванне беларусаў Монреалю запрашае вас з сям'ёю на святкаванне 62-х угодкаў абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, які адбудзецца ў нядзелю 20 красавіка 1980 году. О 2 гадзіне 30 хвілін па паўдні у зале пры 6250 12-й авеню Размонт на рагу Бельшас. У праграме прынадная гутарка, мастацкая частка з удзелам вядомага спевака Данчыка і пачастунак. Вось. Так што у вас слаўныя традыцыі.
Вялікі дзякуй за такія віншаванні, за падарункі. Гэта, безумоўна, гэта велізарная матывацыя, каб працягваць гэтым займацца, каб далучаліся новыя людзі, каб наша суполка расла, каб мы рабілі такія мерапрыемствы часцей. Дзякуй. Ведаю, што дзе б я не быў, і колькі ўсяго не пабачыў, толькі неба выглядае адзіна. Ці ў шчымлівым і натужаным Мінску з яго цёмнымі вокнамі, у якіх лепш за ўсё адлюстроўваюцца людзі на вуліцы, ці на парыжскай Эйфелевай вежы, якая хоча быць вышэйшай за ўсё ў горадзе, і гэта ёй удаецца. Ці ў вёсцы Ільяны, дзе катаеш гумавыя балоны, а пазней, расклаўшы іх на купалля, запальваеш так, каб агонь быў бачны як мага далей.
Ці стаіш каля нью-йоркскай статуі свабоды, з яе паходняй, якой хочацца запаліць вышыні нябёсаў. Мяняецца надвор'е, колеры наваколля, яго настрой. Але неба заўсёды застаецца аднолькава сапраўдным. Выглядае так, што не дае магчымасці памыліцца у адчуванні, што неба адно на ўсіх. Падчас вайны вершы пішуцца мала, але абысці украінскую тэму таксама немагчыма. І наступны верш, ён звязаны з украінскай вайной, і в гэтым вершы гучыць надзея на тое, што перамога хутка будзе. І верш называецца «Святы Грааль». Што будзе далей, я не знаю. Заможны час бядой у сплаве шукаюць месца без падману на дне душы зачараванай. Вакол вайна і плачуць людзі, і кажуць, лепш ужо не будзе, а я гляджу, як дні мінаюць, і думаю, што наступае пара, калі вайна астыне, і слава новая адчыніць, Грааль святы і пераможна прыпыніць час бездапаможны.
там куковала зязюлечка, купаля-лё. Купаля-лё, я куковала, правду казала, купаля-лё. Купаля-лё, що казала, не всім то знаті, купаля-лё. Купаля-лё, Янка Марисю, не хоче браті, купаля-лё. Купаля-лё, не хоче браті, не вміє жаті, купаля-лё. Купаля-лё, вийди на нівку, тільки ляжаті, купаля-лё. Купаля-лё, взяк помахає, вище от сябе, купаля-лё. Купаля-лё, не жаловдатки, не буду тябе, купаля-лё. Дякуй Богу, що весна прийшла, дякуй Богу, що весна прийшла. Я молода, каля жита пішла, я молода, каля жита пішла. Расти жита, кара жита, стороне, Браво! Молодці! Ой, посію я горочки близько над водою, сама буду поливати дрібною слезою, сама буду поливати дрібною слезою. Ой, виросли вже горочки, 4 листочки,
Горела сосна, палала, под ёю девка стояла, под ёю девка стояла, под ёю девка стояла, под ёю девка стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Ой, коси, коси ви моє, ой, коси, ви моє, мало служили ви мені, мало служили ви мені. Ой, больш служить не будете, ой, больш служить не будете, под белый вялен пойдете, под белый вялен пойдете, под белый вялен батюшку, под белый вялен под хустку, больш не пойду я за дружку, больш не пойду я за дружку. Под белый вялен подтяжку, под белый вялен подтяжку, только пойду я за сважку, только пойду я за сважку. Горела сосна, я шепень, горела сосна, я шепень, музыка грала целый день, музыка грала целый день. Горела сосна, я шепень, музыка грала целый день, музыка грала целый день. Я думаю, ви самі відчули, наскільки розниця була у початку і в кінці пісні, як ми вже почали співати сьогодні класно разом. Каждая крыничка, что голову волоса, а каждая девчоночка, что я завязался. Ой, ой, как мне люди Господь, я люди Господь, я люди, а мне не буди. Ой, как мне люди Господь, я люди Господь, я люди, а мне не буди.
Бяседная песня з таго часу, з таго моманту, калі гости ўжо засядзеліся і жонкі ўжо, можа быць, просяць іх закончыць бяседу, але гэта не так лёгка зрабіць. Поедем додому, поедем додому. А на что нам свиночки, перед нами мисочки? Не едем додому, не едем додому. Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. А у нас барочки блеят, яные стачки хотят, поедем додому, поедем додому. А на что нам барочки, перед нами шарочки? Не едем додому, не едем додому. Роса росу росила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. Ескарка, перегавка, Анічка у мамки, ескарка, перегавка, Анічка у мамки скокнула, перегнула, мамці на рожки скокнула, перегнула, мамці на ручки, кукобаняне мамонька, а пошне вечер кукобаняне мамонька, а пошне вечер, а завтра жалела, где никого будет, а завтра жалела, где никого будет, вышавши за вороты, поминать будешь, вышавши за вороты, поминать будешь, дежь моя, чаденька, подевалась, дежь моя, чаденька, подевалась, ты с соколом, ти с лебедем, полем полетела, ти с соколом, ти с лебедем, полем полетела, не с соколом, не с лебедем, полем полетела, не с соколом, не с лебедем, полем полетела.
Конечно,